Ndërtimi e kurudhës së shpejtë në korridorin 10 pritet të nisë me vendosjen e gurthemelit në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm, kështu njoftoi kryeministri Hristijan Mickoski. Ai theksoi se studimi i fizibilitetit është përfunduar dhe projekti është në fazë rishikimi, ndërsa financimi tashmë është siguruar dhe do të bëhet publike së shpejti. Mickoski shtoi se nuk pret pengesa nga ndryshimet në qeverinë britanike. Вршена не очекувам да имаме никакви турбуленции во делот на промените во рамките на британската влада, сепак тоа е озбилна држава и туку така институционалната меморија не се менува, приоритетите не се менуваат визави кадрите кои што се во владата. Kryeministri Mickoski gjithashtu foli edhe për interkonektorin e gasjellësit me Greqinë, për të cilin tha se pritet të përfundojë në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm, ndërsa paralelisht po zhvillohen edhe 3 projekte të reja të gasjellësit brenda vendit dhe drejt Kosovës. Ai theksoi se të gjitha projektet po realizohen me mjete vetanake, pa kredi, hua apo donacione. Благодарам на прашањето. Во првата половина од следната година очекувам да биде готов. Еве и да бидам чекор по-оптимиста, во првиот квартал од следната година очекувам да се синхронизира целосно нашиот национален со грчкиот национален гасовод. Веќе е објавен од страна на Номагас интерконекторот со Србија, така што сето тоа кое што ние го зборуваме, тоа се реализира и тоа го правиме со сопствени средства. Немаме кредит, немаме заем, немаме донација, немаме грант, немаме ништо, туку со домакинско работење го правиме со сопствени средства. Исто така имаме 3 нови проекта кои што ги рестартираме. Тоа е гасоводот кој што треба да ги поврзе Велес и Штип, гасоводот кој што треба да ги поврзе Гостивар со Кичево и една одсечка ќе излечеме пред Тетово која што ќе влезе во Косово. Понатаму оставаме на косовската влада да одлучи дали ќе продолжи да ја развива на територијата на својата земја или нема да продолжи. Тоа е нивна одлука, но наше е да она кое што сме го разговарале да го направиме и тоа ќе го направиме. Sa i përket projekteve të tjera për të cilat duhet të garantojë qeveria e Mbretërisë së Bashkuar në kuadër të marrëveshjes strategjike, Mickoski tha se ndoshta në shëndetësi do të dalin nga korniza atyre garancive që i kemi me qeverinë britanike dhe do të shkojmë drejt për drejt me huadhënësit, pasi sipas analizave, siç theksoi Mickoski, kushtet që ofrojnë ato institucione për disa projekte, spitalet në Shqip, Kërçov dhe Tetov, si dhe objektet në Shqip, mund të jenë më të favorshme se ato të marrëveshjes me Britaninë.